Unong aktin jong Voice of the People Party VPP Dr. Batske Marbo hagis ngi baar ulong ba kinong mikmat kibalami na kaliang persya panlit penisok pat syak sarkar kila thok la syukor bat penbit yaw pat ba babun balang kini kiong mbangi ko ban chakri nag mentau pat ba handrai ki ba phet na kaliang persya banlit mangkhalanya ke sarkar kita kidai kinong jeler kithok ki syukor bat ki penbit yaw pat ba Ong Dr. Batske Marbo habakren halor ke jingkala ke jinglong jingman jong kesan berthai hapok ke jala ulong ru ba kementa jongki ha kaliang persya kalong ke bakong san ban panlong ya ke sarkar bakan trai bat lada om don liang persya su kamut ke sarkar kalak ban lek kat bakamon kini ki boong bang akwa ban chakri ki pat ba nda ke balik ban pekhalan ya ke sarkar kata barok kadai ke jingthok jing syukor kamdai ke ba kita temu sisa ban ai ke jing chakri ki pat ba ulong da ke banjur halor ke jing don kam jong kaliang persya ke baklan wala hapadeng ke jing persyang ke sarkar ban petrot ya kaliang persya halor ke jing lek penisok NPP jong ki langut ki MLA Kongres Dr. Celestine Longdo na sning ubak Charles Mangar mawati bat ubak ki brel walang na nongston unong aktin ke VP ulong ba kene ke jujia ha kasan perthai ha ke jala bat ha ki wei penta jong geri kumju papipet ya kasan perthai hang ni kamdai kasan perthai ka beki ai ke jing sikri ya kari kadai bet kasan perthai ka beki kwa ban yo ya kabor kadai kata ke jing thrang jongki ba kilet sya kasan perthai na kata kadaw hakum kene kasan perthai kimla badon syabat jong kabor ulong Dr. Batske Marbo ulong ru ba haba phai sya kasan perthai hapok ke jala layoi ba kirusan perthai ki kwa penyesok sya kesan perthai na gemeta man penyo jing mantoi lade bat kinong but jengki namar habadon kebor layok ya ke jing don jing em aba kenthok ba ke jing sensyar ke sarkar kamyat kat kum geriti sensyar pat ba ulong haba philong ke sarkar kamut phidai ke sarkar jong jela bat om jong ki konstituensi ki ba phi mikmat namar nadu menteri rangba hadu ki menteri ki dei jong jela haba kedeu ba kesan perthai kalahiador Dr. Batske Marbo ulong bagi to ki badon hagabor kim sngeu thu sho ya ka kamram jongki kum kriti sensyar kari ya ka san bathai tamban penyat man pendon kam bakla ya ki jing don jing em jonggeri ka jala bat pan mentoi ya ki badon hagabor bat ki badon senda jongki ulong da ka babenrap bagi to ki badon hagabor ki lek kumno ban penyat ya ka roi ka kiu tang hakikat to kan ki benta bayadai bat ke sarkar shu ul benrap ha ka jing sensyar pat ba haba pijit ya ke sarkar kamut ka dai ke sarkar jong baro kim pe chu uno uliang persya uno uliang sensyar pinhap sensyar bet na kebenta ke jela bat kane kal hiador ka jinglong jong ke sarkar ban om ai ya kito ki konstituensi badon hakaliang persya kane ngela ban ong ba kalong persya ya ke jing sensyar pai ba parwat ya keriti sensyar jong kering